Ambot, umay ka man. Kumuyog ka kanyak, mapantay jawaig. Ape ayan, nanang. Anya matarami dun tayo, Jay. Ijayak nga aglaba. Oh, bagkatan da ito eh. Tay ganak mat da ito eh. Is, apay pala ngamin aya nga idiwaig ti kayat yo paglabaan. Saan latan nga dito'y balay. Agar aramig ko lang iti pagbanugan mo. Intun madamdama manan, kunayo manan, nabannog kayo. Nalakit din na di nga ubingan. Anak ko, iso nga ajay ti paglabaak. Tapno saan nga ado ti bayadan tayo iti danom. Iso nga bunago mo da ito'y kunak abagkatam. Apay ngamin aya. Amamin aduyo abalnawan day tabado. Mabalin mo't nga maminsan lang. Tapno saan nga ado ti bayadan tayo. Ay, saan nga ado ti sao? Agawa amkit din dita, tapno mapantan. Bakit? Bakit? Apa nga, ngawan mo't sumungsungpat. Awan na dito, napanday dyan waeng. Anya? Ni, apa yung napanday dyan? Anya't aramidon day dyan? Ijay kanu nga aglaban ni Beatrice, tapno makatipid iti danom. Anya? Apay aya, Anda ngamin mangmangag ko nga da nakita da ako bre, jiwaig. Isong awanan ti mapani dyan. anya, kobra. Inak man surutan da bakit? Ang mga nung saan da mapuputan kat adagayam umasidag ka dakwada ako bra. Ay sigay, agawaam, taibagam kadakwada. Oo na na. Nagswerte tamutan anak ko. Dua talang ada dito'y waig. Anya ay kumatiswerte dyan, nanang. Awan mo ti kwarta nga naalat ah. Kan kaslaki din kabutbuta nga dudwa talang nga dito'y. Nya kalakit din. Anya ko matipagbot nga. Bakit? Bakit? Oh, apay ako sa tilangam. Kaslamutin nga dati tartarayam abumbay. Simpayong nagtamurang. Paghawit tayon. Anya, kaumumay milahang dito'y lakay. Saan ko pa nalabaan dagito'y? Ijay kantun baleng aglaba. Adda karudakkel ako bra dito eh. Isong awanan tim umay dito eh. Anya, dakkel ako bra? Nanang, intayon tatang! Anya dayjay? Apay anak ko ti Jero, ti Janti kayo. Ne, ang tama ti umis isbunay. Oh, kita mo. Yaks! Pare, Pasensya ka. Diyak nakita ng tagayang tao dita. Anya lakit din. Mabalin mo mo ti umis burita igit ah. Dito'y pa'y matwaig ti pagisbom. Ay, kar-aryak ka nga tao. Ay kay, kunak ngamin no awan tao. Kanay sa, mayat ngamin na dangdanggak ti isbaw. No timo lang danom ti pagdiswan na. Anya? pare. Apay di mamang at ako bra dito waig. Aha, kobra nga. Ha? Awan mo't tinakit-kita ka sa bali ako bra. Dahito lang putotoy ka. Ha? Yaks! Dugyot ka tal talaga, si kakarag. Nay, apay nga pagsasawan da kitigas na. Apay, di ka mamatay. Anagit-kita da ito'y kubrak. Ha, delikado da ito'y. Tumukaw. Nanang, anya di ko na tumukkaw. At dapat ikobramot nga imot na. Ay, agulay makadita anak ko. Ay, hintayo kiti nagawid. Pare, aganad ka dita ha. Abangan no kawan na kati kubra. Ay, sapay la ko mata mapasamak da ito ibagbagam lakay. Ay, anya kalakit din bakit? Saan anasaya at tikas na nga ibagbagam? Ay, Maririta, saan mo nakita ni Karag?
Saan lalim mabas ditoy? Ay, saan mo't maray? Apay aya? Ay, nanyalakit din day nga anak ko, aya. Kunak ngamin amapan gumatang, iti si daan mi itay agsapa. Awan matan, katnay anyat orasan. Apay ngay akasta. Ay, jakman amo iti day nga ubeng. Imbis ko mga awanan ti parikot ko, tabakit akon. 30 ti tawan ni karag. Gamay na, nalaklakapay nga aywanan ti ubeng, ngam iti iso alaklakayanan, ngam inuubing mat ti panunot na. Ay, wun gaya maray. Amom kaday nga da kanukubra ijay waeg. Anya, anda ko bra ijawaeg. Kasta mo ti bagbagada. Iso nga awan ti tao amagmag na dito'y ayan may amapan ijay waeg. Ay. Imbaglakit din, tanay bagam kanyak mare. Istay mapanak ijay itay. Oh, Ate Sofia, ada ka may? Nay, kunak man no adda kubra ijawaeg. Apayakas la ijay tinagapwam. Wanantay, naggapu kami ngagpaiso ijiwaig. Ni ngamin bakit ko? Di na among adagayam kumbra iso napanda. Naimbag nga ro da sinurot da kami adagos nila kay. Tanaibaga na ang adda kano ti kubra ijay. No saan asim murot, ang mga no natukaw kami ni ti anak ko ijay. Ay, gayam anti, nakita mi ijay waig ni karag. Anya, kat sa dinon nga iti ayan na. Apay, di yun na ibaga nga adda kubra ijay. Imbaga mi dadakin ko na ante. Ang saan mo tamamati? Kunanakit din, di pututoy na ti kubra ijay. Anya, ay, anya lakit din day jay akarag. Ala, bye-bye anyo ijay. Makaamumatan no matukaw iti kubra. Agawi na kiden. Kubramet nga. Ay, agbubutangan dagiti tao dito ayan tao. Gapon lang iti may sa kubra. Di daya amaw. Mas delikado pa ito kubra. Ngam iti kunkunada kubra. Yaman ng tidakda kamatam dita. Sa dinaw tinagap-gapwam, apay nga itakalaan. Ayan, jay sida ako nakagatangam. Awan. Natin nagkudya kwarta. May sangal daw ko ang birbirukan. Ngam jak mabirukan. Isuan na rabiyana. Kahit apay nga rod, anabartag ka ngay. Ay na, nang alaam iti kwarta a pinaggatang mo iti arak. Imposible nga ada kwarta a pinanggatang mo iti arak nga ininumaw. Inusar mo di kwarta nga inted ko niya. Nyalagi din nanang natin nagkungarawd at dalaang nangawis kanya isuan na bartaga kita. Kunak man numay sa aldaw mo a binirbirok di kwarta anat nag. Apay ako namanan ita nga da nangawis ken ka. Ay, basta natin nagkudya kwarta. Saan nga nagatupay ti sa lunsod mo? Nga ka lang iti babakitan. Anya lakit din day ta pa nagsasaon kanya kon. Nagato ka saan? Mapanak man lang iti silid ka. Hoy! Bakita? Saan ta pa yan alpas? Agsubli ka diton! Lola, nagpaiso nga tanga da kubra jiwaig. Wala po. Iso asaan ka amapmapan ijay? Sino ayat tinang iba ka nga da? Ang mga nagpaypaiso, nga jay mo, pututoy ni Uncle Karag ti kubra jay. Apay, anya ti kunan aya. Kuna na nga men, nga awan mo ti kubra nga sa balay jay. Kay jay lang pututoy na. Anya ka di Lola? Anya ti pututoy akong kunana. Amangan mo't no jay.
Kubra nga ibagbaga na kay isuday jay pututoy, Lola. Anya, ay anya lakit din. Nagalas mo day tadakdakamatan na. Apay aya, Lola. Anya ti madijay. Ay na, basta apo. Madijay ko na nga aday jay. Saan mo atultuladan ni uncle mo akarag? Saan anasaya at ti aramid day a tao? Apay ka ti, Lola. Anya ti aramid na. Basta, saan mo nga asit ganda di a tao? Ang mga numaalam di kinaloko na. Nawatam di ko nakapaw. Anya nga min aya day. Manyalaki din aya. Di kan damag adama. Kasla nagmayat ti mapan nagdigo si Jaway ka. Nakapunputaw. Ay. Saan ka mapan ijay waeg? Apay, di ka mabutang iji kung kunada nga at dadakkel ako bra ijay. Aha, kubra nga. Ha? Napanak to pa iti kalman ni Jay. Awan mo tinakita ka kubra. Ah, bot-bot nga nyo lang ti pagbagiyaw. Kano adaman nga paisaw. Tiliwag ka di apay, baklaak day tarayak. Ha? Ulag lang day Jay. Anya kalakit din. Ay, baka amo ka iti biyag mo. Ay ka talaga mat, asyak ti makamo iti biyag kao. Biyag ko nga raw, apay biyag mo. Anya, tasong-basong batang nakitan? Muntoy man day tawales. Aha, apay mga itad ko dahi ti walis nga eh. Haha, apay maagak. Amo ko nati pangusaran niyaw. Apay ubingak pay lang, ang mababaw taya. Di mo gayam iawat day tawalis Sigay ta. Nay, anyaman ang tikal-kalkalin nyo dita. Ha? Apay nga the baseball bat dita nanang. Day toy ti may bagay amay baot ken kalaklakayan. Ay, nga lagi din nanang. Ay, ibatan nyo mo dita Ha! Ay, di ka kayo man lang nay. Ay! Agsubli ka ditoy! Ay, yak kayat. Kimaro ka man nanang. Dita ka. Anggal, sa dino ti papanam? Nay, siga magayam ang bout. Mapanak man ijawaig, inakagdigaws. Anya? Apay, saan kayo ang mabutang ija kubra, Anggal? Aha, saan ngagpaiso nga dakobra ijay? Agul-ulbud lang dagiti nagkunkunang at dakobra ijawaig. Ay, iso? Wan, aguray ka man. Apay nga kaslawan tao dito'y balayaw. Ayan na ng kantatang mo ay. Napanda nagpalingki, Anggal. Imbati dak nagbantay dito balay. Kastaya. Amo kang. Kaya't mo ti kumuyog kanyak. Mapantag di ko si Jawaeg. Maya ti Jay. Naglamis ti danaw. Makalaoy kamay. Kabutbutang mo, Anggal. Baka ngayad na ngagpaiso ti kubray, Jay. Aha! Saan ka matanagan? Napigsa na ito yung Uncle Mau. Uray at da kubra. Kabaala ka patayin da Jay. Ha! Ala! Sakti magang Mau! Ambot, ayan Mau. Awan mo't lang dito'y balay. Anya lakit din. Kung nakabantayan na dati balay. Napanan nga tada diyang ubingay. Amangan nun na panlalagay ayam akadwa na dagitipada ng upeng. Naimbag ko malang ano kakadwa na dagi kaayam na. Kasanon nung napanidiwaig. Saan mo't siguro lakay? Namin ano tamot nga binagaan asan amap mapan ijay. Ay kating kalata kitaan na anak ko. Amangan no ijay nga agpaiso tinapanan na. Uwan man, mapanak idiwaig. Alak di bunin ka. Tama nga numakitak di ko bra ijay. Imbag lang nga dapang salaknib ka. Maya! Awan ngagpaiso ti umayan di taoy. Kaslagit din limaw at iwaing. Yahoo! Makalanguya kon. Naimbang ngagpaiso ta simurtakin, Anggal. Ay, ganoon
Alang ano daw, ikatamon day tagawas mo, taglangoy kan. Kumismo aglang dito igay. Walang gan. Yahoo! Kubra mga. Nagadugayam ti bakla dito yung baryo Mabutang day ti may salanga kubra. Nanay. Anya da jay. Apa ya kaslada magkut-kuti ti takarungutan. Nagdakil mo ta kubra. Apa yang kan? Apa yang nagpukaw ka? Tulungan na. Apa yang kan? Ni, dara-dara ka matay. Tulungan na. Iban na kaya ospital. Di ba kaya nga bagkata ng kal? Salpag ka ngobeng. Awan survive. Apa yung tagriraw iti abanda? Tulungan na. Pare! Anyat na pasama! Apa yung nakadata ka dita? Tulungan na, paray. Kani, apa nakarwar pa dita? Ay, ha? Dara ti rumruwar. Kinagat na ti kubra. Anya? Kubra? Wan pare, tulungan na ka. Ipan ako ni hospital. Ay, delikado pare. San kan sabot ko mabot di hospitalan? Aguray, imbag tinalak ti bulong ka. Nya ti pangusaram di tabaray. Iwag na to kawan. Musan nga guwaras ti gita ti bagim. Kayat. Tulungan ka lang arutan. Papaya di mo kayat. Saan ko nagasapulan ti tulong mo? Mayatan ti rignak. Anya, kasano ang maya tirik nam? Marigirigatan kan. Sige kita, agplastar ka, taiwa. Delikado kan. Saanan ko na kitam na kapalagon ti Magdal. Sigurado ka pare. Ay, naimbaglaan ang tawan ti Madia na pasamak iti anak talakay. Un nga rod, imbag lakit din ta ni karag tinatukkaw. Ay, kumusta nga'y gayam ni Karag? Di ka indiretso da di hospital, di kalman. At dapat kunanakan ka? Awan pa mag. Kunana mo ta mayatin ka no. Nasayat ang arun no kasta. Ngam nagado ti mabalin a pagkagatan na di kubra. Ije pala ang putotoy naman. Kunaman kami ni pare karag. Ako brakano di pututoy na. Amangan mo't nga, no? Ti panagkita di kubra, di pututoy ni karag kat ulag mo't lang. Ay nagpaisunay tako na lakay. Ay na, daitan ketikong kunak. Di naktumangamin patpatyan. Anya ngayon ita. Kunak man no kunam apatayam dayjay kubra no makitam. Ayan na ngayon. Awanan tinumar day tapot wutoy mau. Pagisbuam laengan. Anya ka lagi din nanang. Ampay, di ka lang asyan kanyak nga anak mo. Awanan tinamnama amadan ka pa iti apo ka. Ang mga numaymayat paikit di Kaysamat amaadda anak ngam sigurado abaybay am tumetlaeng. Sigurado asyak tumetlaeng ti mga sikasaw. Dayta. Sige, ingkamanan ijay waeg ta isarunom nga ipakagat dayta itlog mau. Anya ka matinanang. Jag maaklaw. Nga awanan numar na day tipututo ikaw. Ay na!
manugang tamang mangan binignaw. Apay ni Carol pasita. Nagrawat amangan. Anya, dilaw manen ti manugang ta pasita. Anya kumano adaw ti kanan na. Hoy, di mo man isakit ti manugang ta binignaw. Wanaw, kurso na damag ni Karaw. Ay sinalbag ka bakbakitan. Nagrugit ti panunot mo. Labaan man day ta utek mo, baring aglimpyaw. Apay, lupot ti utek ko ang mabalin alabaan. Kasanaw, ibagbagam kiday na kursunadak ni Carol amanugang ta. Sa iraw ti panagpampanunot mo, pasita. Kitaom ni Carol nga ipagmaw, anak ka. Ne, apay ni ipag Carol nanang. Day talag silsilfaon jar aramidin na. Nakatugaw ngagmalmalam. Ay nananang, ni manen ipag Carol tinakita yaw. Saan mo't ngagmalmalam ngagtugtugaw? Ay salbag Camila, isakit mo ni Carol nga awan ti maitultulong na dito'y balay. Anya lakit din ni nanang. Di kay agpungtot tapod nung mati ibagbagak. At damat maitultulong ni ipag Carol dito'y balay. Anya kumangay ti maitultulong na. Agdalos iti arubayan. Agluto kanda dumapay. Apay, saan nyo amakikita day tangar aramiden na nanang? Oh, day talang tar aramiden na. Naglagan at trabaho. Good. Anya nga ruti kayat yung aramiden ni ipagkarol nanang. Ay katumulong kumamata iti magastaws dito'y balay. Day tala aglamot ti paghalistuan na. Anya lakit din ayan nanang. Ni Manong Rolly tagtrab-trabaho, ken gumatgatang met iti sidaan dito'y balay. Ay, salbag ka magmila! Agpada kayo iti amam, nga isakit na day ta karaw! Bana, adda ibagaken ka baraw. Nay, si kamot gayam na napasita. Anya ti bagam kanyak. Inka man ramusen ni karaw. Ay. Nagalasan day tang ibagbagam na napasita. Panunot ti sairo day ta. Sa anak aripis. Ay, kabusor ko day di akaraw. No apay ngay supay lang tinasawa ni Ruling anak kaw. Nagsingpat mo ti Carol na napasita. Awan mo ti madingar aramidan na. Di mo man isakit day di ababae, banay? Ang burburok ti daraken ko ana. Anya? Di pa'y lagtalaw ti awanan bay na babae. Diyak kayat ti panagrup-rupa na. Di ka pasalsali di tadalan. Anay ko! Apay kinugtaram ti sakak nagbuybuya iti TV, nanang. Apay, senyorita kaya dito'y balay karon. Diyak to payagbuya iti tivay, pasayang ti kuryentay. Nanang. Ala, idapam day ta tivay, no di mo kayat nga idapak ti biyag mo. Nanang. Idda po akong ti TV. Nagpuskol mo ti rupa man niya. Saan mo matabalay dito'y? Ngam ko namlan asino ka dunya ngagboy-boyay ti tivay. Pasensya kayo, nanang. Apay, adda kwartam apagbayad iti kuryentay katawan mag. Papakpakan kalaang anay kamkamang. Nasaya at nasimangpot kan rulay. Apay ka din, nanang. Ingka mandanugan di asawam. Anya, apay kumadanugak ni Carol nga eh. Nagbastaws. Awan respeto na. Anya nga minti, naramid ni Carol ayan, nanang. Nagasam, paritan nakpayan ngagbuyay ti tivay. Anya, Ibaga na pa'y anagrawutak amangan. imbaga ni Carol day ta kada kayaw? Wow na nakaw. Day talaka no agsilsilpon kar aramidag. Saan laday tatimbaga na ajak na gustuan. Anya pa'y nanang? Dunya ka tawan mo't aramidag. Agtugtugawak ka nung agmalmalam. Anya? Rumbang ayang ay baga na kanyak ti kasta. Kat na ikamkamang laang. Ay nagsakit ti panagsasauna kanyak anak kaw. Nanang. Ay, papanaw mo dito'y balay tayo day jaya babae, anak ka. May apay yan. Agsangit kayo mutoy. Nagsakitan ti barukong ko itar aramidan na anak ka. Saan anain kalintagan, tararamidan na kanya ka. Nanang.
Kung taran na pa iti sakak ngagboy-boya iti tibay. Anya? Wala na ko. Nagbastos na ijay nga asawam. Ay, matahayak lakuman. Anya ka din dayta nga ibagbagayaw nanang. Wan, matahayak lakuman. Taawan matlat mangisakit kanya. Ha? Ay. Hanya tinaramid mo iti sidaan, pasita. Ginamurak itinagado asili ti sidaan ni Karol. Anya? Ha, sigurado asaanan nga agsida. Gaputan nagadak ti sidaan na. Ay nagalasan day tang aramid mo, pasita. Ay di ka makibiyang itar aramida at binignaw. Silyak day tamulagat mo makita. Ay awanan kay tibain, pasita. Apay asilyam ti matakngay. Tapno saan kan ang makakita? Ay napasita. Nalukayan ti tornilyo ti utek mo. Iso akas na ti ugalim. Kabosor mo ni Carol, ngawan mo ti madingar aramidan na kin ka. Sigay, nagsao ka pa'y tadisnogan kan binignaw. Ha? Isinak day takararwam makita. Anya? Tiyawanan ba'y na Carol? Nagimas ti panangan na. Saan nga taan nagasangan iti sidaan aginamurak iti nagadwa silay? Ne, apay aboy-boy ang inyumat ni ipagkarol amang mga nanang. Ay, inikak iti nagadwa sili ti sidaan na. Ngumkas lasaan mo't anaapektaran tiyawanan bay na babae. Kasano ko maamaapektaran? Kat naasam nga agsili ni ipagkarol nanang. Anya! Tunggal agsubo ket 5 adagos tingal ngalan na asili. Anya! Ad-adnan nga ado ti kanin na Gapo iti sili nga inggamaryo iti sidaan na. Mana, ano usamon ti ugali ni Pasita, Carol? Sumanao. Mawatak, tatang. Nagsingpet kakit di Carol. No sa bali laeng tinaikamang kadakama amang ano nagapadan kini Pasita. Jak ikaskaso dagiti ibagbaga kanyak ni nanang, tatang. Awan ti rumba nga pagdanagan niyo. Agyaman taman nakaawat ka, Carol. Ulitek nga ibaga, di mo latan ikaskasaw ni nanang yaw. Salawahan ka! Ay, anay ko. Apaya tinungpanang ngay Pasita. Ha! Amok binignaw. Anya ti ambaong Pasita. Paggagartamam ni Carola niya. Ay, sinalbag ka. Anya maninday tang ibagbagam. Nagalas ti rumrumwar di tang iwat mao. Nakita kayaw ang nagsarsarita itay kin ni Carol. Agasam, nagmayat ti isam mo. Pasaray kita ti barukong na. Anya laki din ni Pasita. Ada pa managnag mao akit kita ti barukong ni Carol. Sip-siputan kayaw ngagsarsarita itay binignaw. Sa iro ka talaga, Pasita. Apay, naumakan iti barukong tao. Tagsapol ka pa'y lang iti dakkel ako kumelaw. Ay, sumardeng kan, Pasita. Adoy! Ako maka iti kukumilaw. Ay, sos. Di mo man idanggi-danggil day sa barukong mo, Pasita. Ay, agbain ka kumamay. Naggagit ka met. Nga mapay nga ibagbaga ti katugangam a babae a nagsadot ka, Carol. Jaklatan ikaskaso dagiti ibagbaga na, bani. Nagsingpet kan, Carol. Uray no agkakasakitan ti bagbagakin ka ti katugangam, agul uli magkalata. Awan madlat mapasamak anasayaat, nututupak ti katugangak a babae. Agriri kami laeng. Sabagay. Ibaga na lata ti kayat na nga ibaga, bani. Jak dengdenggan dagiti agkakadakas abalikas na. Nakaluto ako, nanang. Mangan tayon. Ay, jak kayat ti mangan, Carol. Apay ngay, nanang. Amangan no linao kami ti sabidong ti sidaan. Tapno matayakaw. Apay ko mga aramidok dayta, nanang. Amaw ti adda dita panunot mo, Carol. Amangan no kayat mo ti bumalis kanya. Nanang. Si kalang tagsiday ti linutom. Tapno si kalang ti matay. Salbag ka. Sita,
Anya manan dayta. Hoy, biniglaw! No kayat munti matay, si daam ti linuto ni Karaw. Anya? Patyag nga inikan na iti sabidong ti si daan, tapno matay tayo aminin, kat masuludan ti balay. Ay, nagalasan dayta pa nagsasaom, pasita. Talaga mag, amok ti panunot dayta babae, tapno masuludan ti balay ta. Awan ti kasta ka panunutak, nanang. Malalala, no di mo kayat asidaan ti linuto ni Carol. Siyak tagsida, tanay, mabisin account. Ay kat makamo ka, no matay ka, itabon mo ti bagay ngagmaymay sa. Anya? Amok apamardaya lang ter aramiden ni nanang ken ka, Carol. Kabusbusor na ka. Iso nagalas ti pa nagsasauna. Ayos lang kanya, Crowley. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Agyaman takas ta ti kapanunutam, Carol. Nagsingpet ka nga asawa. Aginanakan, Rolly. Inak mangisagana iti meriendaem. Siya kung ti mga ti merienda, Carol. Kapailak mo dahi tang aramiday. Si kakit di ti rumbang nga ginana. Apeng inibos mo ti sabon a paglaba, Carol. Pasensya ka, nanang. Nagadungan min ti linabaak amurang mi ka ni Rolly. Di kay madanagan. Tasukatakmat lang ti sabon. Awan babain mo. O saram ti di mo matkukwa sabaw. Naibusanak kamin iti sabon. Iso nga inaramat ko pay laang ti sabon nyo. Agrason ka pa'y lang a babay. Naglaing ka sumungbat. Nanang. Apay, lumaban ka na. Kabalan na kaun. Saan, nanang? Saan ka lumaban? Ha? Matlagayam. Ala, ingka gumatangan iti sabaw. Asukat ti inusar mo a sabon gaw. Danga! Nangagkumanan ti panagsasaon ni nanang ken ka ipagkarol. Ipagmila. Pasensya mo ni nanang. Di na mo ti bagbagana. Wan, ipagmila. Agsaulat ta ni nanang. Jak tutupan. Mababain kami. Gapo itar aramiden kan kaninanang ipagkarol. Awan ti rumbang nga pagdanagan nyo. Ipagmila. Nagsingpet ka na ikamang ipagkarol. Nalawa ti panakaawat mo. No na ikamkamang kayo lang, agriing kayo mo't itinasapa, tapno addamet matrabaho yaw, saan aday talatan agid iddatar aramidan yaw. Agtrabaho ako, nanang. Nagasangan ka kadagiti imbagbagak, Carol? Ha? No saan akpayla nagtabaaw ditoy, saan ka payla bumangon? Nanang. Ay, sadot ka na ikamkamang, Carol! Hindi mo kumamot niya si nagtirupam itirupak, nanang. Apay, agreklamo ka, kabaunan na kaun? Ha? Nanang. Agsao ka no kabaunan na kaun, Carol. Si kalang aroden tinay kamkamang, naglaing ka paylang arumasaon. Husto, nanang. Dinaklatdan ngagsaw, Carol. Ha? Pumadaw kalangan dito'y balaymay, tapno awanan tiriray. Sige, nanang. No day tati pagayatan nyo. Ngamsakbay a pumanawag. Day to'y pay ti parakan ka. Ay, anday ikaw, dinanog nakbatan. Saan na aday tati aramidot kan ka? Tungutan ka pa'y tapnagnagam ka. Anday, Kalbun ka ikaw. Hindi nakpungutan. Anday, ikaw, anday. Kung gunam, pasita, dayta ti maganap mo. Di ko nam nga takat kanunungan ka. Ay, anay ko, binigno. Nagado tinaparot abuok ko. Uuray asinaw, mapunwan iter aramidang pasita. Daytay ko mapinuusin na amin dagiting ngipon mo tapno agnakam ka. Anya? Agnakam ka itan, pasita. Uray idarom mo ni Carol. Saan da kabatlaang nga kanunungan, kasi kamatlat nagbasaw. Anya? Pimanaw dan niya asawa dito'y balay. Mangibabain ka, pasita. Baliwam day tao galim. Binigno. Saan nagapaw tanay kamang laeng ni Carol kat kastante pagpakitam kunkwada. Anya laeng nga inti parang mo arupam kadagiti naganak ni Carol. Alaman?
Nakaamiri sa kaon binignaw. Madingag pa iso tinararamid ka. Inak ang kindaw iti pamakawan kini Karol. Dulpaw, nagbayag kan nga agsukat. Itay pa'y nga agururay di konduktor mo. Nagsapamot ngamin nga umay. Anya mo da di konduktor mo. Managbabain launay. Ay ayabak nga umay agkapay ngam di namat kayat. Ay na, ubing pa ngamin. Ken ita ti umuna nga aldaw na akas konduktor. Ay katsuruam nga rod tapno agbalin tumat a driver. Ay kit talaga akas da Ay, Dulpo, di ibagbagakan ka Ha? Anyang ibagbagam? Nalipatan manen. Liklikam ti ag chicks. Ay sus, bakit? Amo kaya ti ag chicks si kamot. Adukad ka no ti driver nga ado ti chicks na. Sus, sanak nga ipadpada kadakwada bakit? Siyak, nasingpetak nga asawa. Sana ka chick boy akas kadagiti daddo maa driver dita. Adun ti pasayeros ta. Adon manong, napunon dagiti tugaw. At dapayan standing. Iso asaantan nga galay ti pasayeros. Apay nga sardeng mo manong. Adda ngamin pasayeros nga glogan. Wow, nagpintasin na babae dahi manong. Nagpudaw. Good morning, Daddy. Daddy. Ala, dito kan likod ak nga aglugan, honey. Naka-reserve dahi ta atugaw para kan ka. Yes, Daddy. Ay, sus. Addan sa karkar na anaskin ama ka. Awanin kwarta, Daddy. Ruben, ikam man pala iti kwarta ni honey. Apay manong. Basta ikam, bayadak tumatlaeng. Ikanlap iti 2,000. Ala ikamon, bayadak tumatlaeng. Saan ka matanagan? Apaw, dayta ati masida. Papaitan na kalding ko naman. Punay ka matan. Kasla italaang mata makaraman ka iti papaitan na kalding. Nay, at dapay kalderita na. Ay na, nagimasan. Ay, lumukmaga no kastoy lang. Nagmayat gayam tagbali na konduktor manaw. Adakan, baby. Up. Namiss nakmetlaan, baby. Kulimag ka. Anyaman na makita mo ken mangeg mo. Di mo ibagbagay ti sabali, wan? Agsubuak lang mit manaw. Laglagi ba? Siyak ti boss mo ita. Agtulnog ka kanyak no kayat mo ang ma-regular ka iti da ito yung trabaho. Baro akong doktor mo, baby. Ayun, baby. Kasatsarak na laang. Anya tinagan na? Ruben tinagan na. Ngam, pinanaganak iti isprongklong. Anyaman ni Manong. Diyak kayat day taanaga. Nagpudutan dito San Fernando, Manong? Maruam kan tumatlaang. Sa bagay, kastoy mutlaang ti Chimpo J. Isabela. Mabidlang Dito'y kalaang kampo at papanak. Papanam ngay Manong. At the date ko. Sino ti date mo? Jay ka di bakit ana arjo da making ko ka jay restaurant jay bastap? Ay, saan? Weno ni Hanay. Sa bali ko nakangarudan. Apay nagkulit kaya. Apay, mano ti chicks mo ya Manong? Ay sus, aguli magkan kunak na. Kayat mo ti maregular no saan? Nagsao ka. Kahit no kayat mo mait. Keep quiet.
Ruben, ayan na nga yung driver mo. Ay, ada na panan na, sir. Nagpapagatan ka di. Uwin, sir. Dinamag ko no sa dino ti papanan na. Di na mo imbaga. Ang muklatan di pa pananda. Napanaindit jay chicks na. Ay, saus, kunakon kay. Ambom da jay a driver mo. Chick boy da jay. Kasta ka day? Si kay ngay mo, sir. Medyo lang kanyag. Tamo meten. Medyo, ang tamad ba si titat ko? Ngem, natairak lata. Sana ya. Wangarod, sir. Ni sir mo, ay sus. Ato ti chicks na. San ka madanagan? Kasta kan tumet, numadanon, ti aldaw. Oh, anya, nakasagana kan nga agbiyahe? Ay, uwin naman ang. Uwan kayam niya. No makita ni manang mo, kat agdamag kan kano da chicks ko. Ibagam nga awan ti amom, wan? Ha? Ne. Apay nga imbukirad mo dagiti nagdadakkel matam? Isursurok laan kan kano anya ti rumbang nga isungbat mo kini manang mo. Amumat nga ado ti saludsud na dayay. Manang, ibaga nga awan, oray ti kinapudno na. Ado ti chicks mo. Tag sa upay lang. Kaya't mo, te, rekomenda ka ijay kumpanya nga ikatanda ka? Ha? Nay. Apay ngay mo, manang. Ha? Agdamdamag ka no, abay? Ay, kat ibagak nga agkup-kupit ka, ah? Kat maikat ka adagos. Ay, uwan manang. Amok ti isong bat ko kini manang. Ibagak nga awan ti chicks mo, manang. Kasta, no kanayo na natulnog ka. Marigular ka adagos. Di na mangarod awagan na iti isprongklong, manang. Ah? Nang nangarona no iti sangwanan iti balasang. Hello? Hello, sweetheart. Kumusta kan? Di na ka di mamimiss? Ay, kit mamimiss ka, ah? Abay, kit nasaan? Abay, di nag-awagan. Nagmanmanehwak nga road. Anya kato'y hani ko na ya. Agkita ta kuma. Ay, agbiyahe kami itahani. Basta, agkita ta kuma. Ha? Ay, sus. Kasano nga taday to yan? Kat ni, ay na, adamat nga road biyahe mi. Di naksamot mamimiss, dulpaw. Apay nga ibagam ti kastangay, kat minuminuto ama ililiwak kan ka. Adan samot ngamin sa bahali akagin kinod night mo. Ay, awan. Patinak ka di ay. Uray damagam kini isprongklong. Oy, isprongklong. Ha? Napunot ang iwat mo. Ngal-ngalumpay. Tadadamagan ni sweetheart ko kan ka. Ada ka di sa bahali at chicks ni sir mo? Bayampay ngal-ngal. Ngal-ngalan natin ka na. Kulpot yun. Adon samot chicks ni sir mo, aha. Nay, unay ka ni sprongklong. Naipugsong tangal-ngal-ngal mo. Tangkay. Ay, sus, kanin mo na. Manang, apa si Mardang tibas? Nadadaol. Nadadaal. Kit no kinita mo ginalayng ikaw, sakbay ta nagbiyahe, manang. Nadadaol nga road. Ibagam ka dagiti pasaheros nga ag-transfer dan. Nadadaol to ibas ko na. Ay, si kanti mang ibaga, manang. Ay, sus, pasat ti training mo daytoy. Ala, ibagam mo. Napirdi ngamin daytoy bas. Iso akilata si Mardang, abo. Ag-transfer kayo kano.
Kakabsat! Ni apay nga eh. Apay kay kakasta. Ay, ulay ba day ka? Upay aday upay di papanak. Ali, yanos tayo, kakabsat! Ay, ulay ay. Pag-aadalak tuman, iti kinamikanikaw. Tapno amok ngagtariman iti bas. Ay, Manong, Ah, umawag ta na di opisina. Tamang ibaon da iti mekanikaw. umawag mo ta sasawam. Kay, alangan mo't adito'y talatan. Sa awan pa'y paggatangan iti makan. Day taman di mekaniko na kitam. Ha? Ni, babae mo dahil ta sumungan, Manong. Honey, I'm coming, sweetheart. kaya't mo asawan, saan kayo nakapagbiyahe ita? Saan, sir? Nadadaulan di bas. Oh, di ka man. Isumot ko na ni Manong Dulpaw. Nadadaulan ka na. So, pinag-transfer mi amin na kiti pasahero, sir. Sos, style na lang na jay. Amok ka. Ha? Style na, sir? Katwan, katno kasta akmat ngamin. Aya, huwag na tadyay mo't ubing at chicks natin nakita kasi mungad, sir. Imbis ang mekanikaw. No. Mamati ka ni di magbagak. Ako na nga road. Basta driver. Sweet lover. Anya laki, deng. Kastagayam, dagiti driver. Sprungglong. Yo, Sprungglong. Umayan, Manong. Nagloko kan? Anya na ito imbitin mo isang wana ni Tibas. Ay, dayta. RRT itibas dayta, Manong. Inatang ko man ni Jagi, sor-sor-sor. Basaan man data? Ay, kabasaan mo na, Manong. Amom tagbasawan no saan? Amok ka, Manong. Maalak. Ay, akong doktor na siya kamo tagbasa. Basaam ko na. Basaam. Oh, basaam di ito do ka. Basta driver. Basta driver. Kit ituloy mo Itutudok lang nga roden. Di ka pala ituloy. Basta driver, sweet lover. Oh. Anya lagi di dayta nga inaramid mo? Ar-arte ko nam. Ay sus, anya la dayta agad. Gatanga maya. Apay aya, Manong. Dakis aya. Saan mat kiti adakais? Ngam, kasta ka kaday, Manong. Sagsaw ka man ni tijak kaya ako na kahit. Awagak man lang diya kumpanya ta ikatendakan. Baliktad nga rod, dayta RRT aginatang ka, Manong. Jak isangokin ka. Isangok, ijay sangwanan. Tapno dagiti pasaheros, ti makabasa. Aywan kayang bagay. Agbiyahe kami manan. Iso nga isaganam dagiti badbadok. Kat, kumusta nga di konduktor mo? Ay kat konduktor ko lata Nalaka mo lang ang amasurwan. Medyo adakon kunang na. Asla saan pa'y anataharan. Ay, kat surwam mo't Panagkunak kat na singpet mo't. Sursurwak mait. Ngam, nagri ka tamasurwan. Apay adi mo intugot ita, taraman na nakumamot di inlutom a merienda. Ay saan? Bay amon nga agbati ijay bas. Isupay akanon na. Apay akas tati bagam, kat nagaduda ito'y naluto. Amom ka dito sa dino tayan jay driver mo? Napan ka no jay opisina, sir. Anyang opisina? Napan na kinita dya may isa manan a chicks na Adda manen baro a chicks na, sir? Mabalay na kasta. Jay sa agkan kantina. Dito yung asidag ti terminal, di bas? Ay so, sa bali man a chicks na. Sa bali ijay pagsarsardengan mi apang panganan, sa bali manen ni Hani na.
Kito chikboy nga rod. Ne, jay samot cellphone ni Manong Dulpo jagon unay, sir. Ah, ay katsong bata mo na atas si kamot ti konduktor na. Hello, sir, ma'am. Sana ni Manong Dulpo da itoy. Ni Robin da itoy. Jay konduktor na? Siyak ti asawa ni Dulpo. Ay, si kamot gayam, ma'am. Manang latan tiyawag mo kanya. Napanan ni Manong mo. Ada ka na panan na, manang. Sa dino? Ijay... Ayan ti chicks na. Hala, kasanom nga mo, manang. Mano ti chicks ni Manong mo. Naglaing kay mitin, manang. Amom nga daw. Ay, aguray ta bilangat. Manok ka din. 2, 3, 4. Anya? Upat? Ay, bilbilangat pa lang, manang. Dapat tuloy na. Ibagam kin ni Manong mo nga agawit. Asap! Uwan, manang. Unya ka laki tinaya ba kayo? Tila mo lay pagpabasol mo kanya ko. Idi pa'y nga amok nga agchichiks ka, Dulpo. Nagim imbestigarak matkat. Iso nga agit kan a driver itibas. Ah? Ne. Ay, bakit? Bakit? Mabilang. Denggam ti baka ka. No, agi kata ka kas driver, bakit? Kasano nga iti ba nagbiyak ka? Ag-drive ka laangan iti tricycle. Siyak ti konduktor mo. Ah, ay, isos, bakit niya kalaki din? Ay, tricycle. Amo mga bastig ka na. Ay, sus, niya. Idimot nakmot at di na orasan, bakit niya kalaki din? Agkala ka man! Basta gikaskan! Mare, nakita mo ka ti post ni Mari Ansyang iti Facebook. Ah? Ti ka dison to open a restaurant da ijay ili? On Mare. Ayun, Mare. Nakitak ti post. Sana ulo ko nakangarod. Nagaget at talaga na Mari Ansyang agasawa. Nagaget na ngagmula tinapteng. Isumat na ti bunga ti amin na bambanog na ngagmulmula. Un nga rod, Mare. Saan to siguro matan nga agtrabaho ni Mari Ansyang ijay garden da? Tamang lukat da matan iti negosyo da. Ay, Ay, naimbag na pa yung agasawa. Umas asensoran iti paragbyag ta. Dagi jay tirumbang nga apalan. Ngam saan adakas nga apal amare. Nasayaat nga apal ti kayat ko asawan. Aramiden nga inspirasyon, tapno aramiden matirumbang. Aggaget, kasjay. Putno rin tayong baga, Mare. Isong agmula kayo mat kanila kayo mo Saan kaya mapukpukawan ni tinamnama at dantulat ta? Ayun, amare. Iso asikamat, inaldawam mo ti aglukat ijay salon mo. Tapno umado ti customer mo. Ay napo! Naimbag langit din ta nagranata, Mare Ansyang. Wan nga rod, Mare. Ada ko mamadla ibagakin ka. Anya rin ta, Mare. Into no August 80 grand opening ti restaurant mi ijay ili. Umay kayo Ay sure, Mare. Umayak nga umay. Umay kami ka ni Megan. Wala. Second ti mangawis kan kuana, da saan kumat ngamin amaran ranaan. Ay, wala, Mare. Ibagag to ken kuana, numapanag iti balay da. Agyaman ang iti panangimbitar mo kada kami, ha? Malipatan kayo ayamot ako kumarek. Pulos man. Amin a selebrasyon kan baligi iti biyag. Awisan kayo. Anya lakit ni. Ay, saan? Anyaga po nga umay kami nga agasawa? Huh? Mare. No awisin na kami, tapno lang agparamag ka. Ay, no way! Ni, anya ka din na itang ibagbaga, Mare. Kat nagmayat matipan ng ibagak nga awisan kayong agasawa para iti grand opening ti restaurant mi ije ili. Oho? Amom, Ansyang, kabailan mi matigumatang iti karni asidaan may no bilang laang. Anya? Di ko namkit day, kundi awis ka lang kada kamay, tapno may paramag mau nga dan restaurant yaw.
Kasta lang dayta. Ay na mare, awan day ta iti panunot ko. Nasaya at intensyon ko apan nangawis kada kayo. Oho, nasaya at nga. Taro pa ma. Ti kunamkit day, panggap mo lang tagpasikat. Iso akong di awis ka kada kami. Anya? Aha. No ti panagkunamkat umapal kami, it is soon to open a restaurant yu ijay ilay. Ay nagbindot ka. Anya lakit din. Gusto lang, dahil nga imbagam kinansiyang bakay ito. Ay, wala alakay. Aya po aya. Gapula ang tada ka no ti soon to open a restaurant da ijay ilay. Kundi awis matang. Wagas na lang. Tamnog pasikat ko makanata. Ang lalaki rin. Ngamsan. Saan tama pan? Iti anya kumaga po ang mapanta. Ay, gumatang kalangan. Ay, may 1 kilo akar ni ti baboy. Tay sa umuti si Dainta. Pagtatak ko naman. Ay, ati mapan makipangan ni ti grand opening ti restaurant da. Aha, wadula amin. Isumat. Isu ama panak gumatang iti may 1 kilo a karne. Lutwag nga iga daw. Anya lakit din. Ay na mare, may salang ti kayat asawan dayta. Ha? Dakes nga apal. Ang momentan damiling kan baldo nga gasawa. Nakusel ti apal day ti karubad ta. Wan nga rod mare, imbes a nagmayat ti panangawis ko kadakwada. Ngam kas jemotan ti sungbat da, urayak lang nakigto. Kas di nang agasawa, no? Nada makita da nga mas asenso ti panagbiag na, apalan da. Naimbag kumamit, nasayat nga apal. Saan mat? Kapatadakes mat ti apal da. Ay, una yun. Isurat ti tao, sakit ti bitu ka da, no adda umang angat akarubad da. Lumabalin, isuda na kuman ti pumintas ti biag da. In short, saan da akayat ti paartapan. What? Ni, apay ngay. Kastagayam ti imbaga ni Miling kin ni Mari Ansyang, mare. Uwan, mare. Imbes na nagmayat ka no ti panangawis ni Mari Ansyang karakwada, ang amkas niya matantin sumbat na. Ay na, am-amu kun ni Miling. Dakas kit di ang nga apal daday jay, iso akas jay timbaga na. Sa bagay, sakit damiling agasawa na ita. Dakas nga apal. Saan da maragsakan iti balig iti pada da a tao? Ay, anya lakit din na pa nagpampanunot daytan. Ngam data, iti naamuan tangaddan ti soon to open a restaurant na Mari Ansyang, kasta unay aragsak ta. Wan nga rod, ngam no kasano ti ragsak ta, isumot ti rurod dagijay nga agasawa. Apay, manulaang mat ti mangibaga asaan amakapan inton grand opening ayaw awis ni Mari Ansyang. Saan kumamit akas jay ti imbaga na ah? Amo nga rin na miling, at agsakit ti bitukad ako na, anyalakit din. Uray siya, kat amok mo ti ugali dagi nga agasawa bakit. Ha? Husto ka iti imbagam, asaan da kaya ti paartapan. Namda ka sumad nga rod ti apal da. Day tangarod lakay, saan da amaragsakan iti balig iti pada da a tao. Siyak tupay, idinaamuak nga dati soon to open a restaurant daan siyang, ay kat nakarit matiriknak nga agmula iti natang. Bareng matsambaan ta kumamat tinangina presyo. Un nga rod lakay, no makita ti panagsakses ti kaaruba, iso kumati aramiden akarit, wano inspirasyon, tapno aggagat kan aramiden ti rumbeng. Sa baling amin kadakwada kahit, dakas ti apal da. Amamatan, doa klas ti apal. Apal dakas, kan apal anasayahat. Dakas nga apal ti adda kadakwada. Sumakit ti bagbagida no adda umasenso a kaaruba da. Saan da akayat ti paartapan.
Agyaman ang unay ti imay kayo nga agasawa. Mare, pare. Da kami kit di ate agyaman, ta inawis da kami mare. Ay na, naglawang matgayam da ito'y restaurant yaw. Wen nga rod, mare. Naglawagayam dito'y unag. Kasla nasurok at 20 tables. Sakto laang, mare. Ay na, sapay la kumata maadaan tantumat ti kastoy. Bakit? Wen nga rod lakay. Ngamnas kan nga agmula ta nga agmula iti nateng. Tapno makapatakder ta kumamot iti negosyo ta. Amoyo, mare, pare. Awan imposible iti tao nga adara paap na iti biyag. Ay, wan Ken, day tati makunaan ang sayaat nga apal. Umapal, iso nga agpursigimat. Saan akas iti daduma nga umapal da, sa damang dadaal. Ay na, di kalata baybayan dagiti kakasta a klase ti tattao mare. Dagiti tattao adakas ti apal da. Awan aasensuan da iti biyag kunaktumang. Anya laki din. Puuna yan akinagagat mo day talaga. Kasla saan kamutan ang mabambanog. Awan pa'y may sa oras kalpasan ti panangan ta. Mabambanugak mo't abakit. Iso na laang. Takayat ko nga ilagpas ti pa nag-spray kiti mula ta kamatis. Itangal daw. Ha? Kitwan. Tapno inton bigat. Agmula ta iti tarong, iti kadaldalos ta apagmulaan. Ay katwan ano day tati ko namlakay. Mala, inakon bakit? Inak ituloy ti pa nag-spray. Sumarunukan to, no makapalpa ka. Wen lakay. Talaga busy kayo matigardan nyo, mare. Ay nawon mare, nagsasarunong amin ti mula mi. Idi agsabsabungan ti kamatis me, nagmula kami manen iti tarong. Sa ita, kunamanen nila kay ko, nga agmula kami kanu iti laya, taadagatangan na asimilya iti kumpare na. Hanggang sa manday ta, talaga kayong papatimat nila kayo mo ter garden. Kat, kayat na kanong arod mo ti maadaan iti negosyo akas kadamarian siyang, iso nga aggagat kanu aging gaakabailan na. Ay, nasayat na itamare. Nadaluos ti apal nila kayo mo. Sana dakas nga apal, akas la iti panagap-apal na miling nga agasawa iti karubada. Ay, dumamot amare, sa bali mo dagi jay. Sa balid at talaga, mare. To the highest level, ti kinamanagapal ta. Ay, una yan aya akaaruba. So nga wala aasensuan na ti piyag, gapu iti ugali kan aramid da. Nay, nagsapa kayo matan amangal daw, nana? Ayun. Napanak ngamin nag-purchase itay ijay ilay. Idinarik naktibisin kaw. Napanak nangan ijay restaurant daan siyang. Anya? Ado ti serving da. Saan ko ana ibos, iso aday toy. Kan-kanak manun, kalpasan ti pa nag-display iti lakaw. Kat, mayat kadimat lang ti luto da. Amangan mano agat dalikan. Uno saan agat asaw. Si kakit dimot. Nagmayat ti luto da. Manon adaras anapanak nangan ije restaurant da. Kat mayat mo't. Nagadungarod ti customer. Tunggal mapanak mangan ijay. Napuno ti amin a tables. Saan aday tati salsalud-sudag, nana? Ilakwandak man kit di iti kamatis kan itlog. Iso ti sidaan mi kanila kay kaw. Iso ti pangaldawan may. Dayjay mat abakit minda. Saan lang aglako? Nagadupay lang nga ibagbagana. Anya man ang timbaga na aya? Naku na naanapan kanunangan ija restaurant daan siyang ija ilay. Mayat ka no?
Kanayon kanu nga adu ti tao tunggal mapanmangan ti salbag abakat. Anya? Punay, ti panang idaydayo na, iti panganandaan siya. Ano? Agpanunot ka man kit dila kay. Anya panunuta ay. Agpanunot ka. No anya ti mabalinta nga aramidan. Tapno dadaulan ta day ja restaurant da. Ha? Ay, wala niya. Maya, day ta na panuno mo Wen lakay. Iso nga agpanunot ka iti wagas. Tapno madadaal ta ida nga agasawa. Anya lakit din. Anya, kasta ti imbagam kinila kay mo, mare? Wen mare. Masurunak nga min iti naibaga ni nanaminda kanyak idinaminsan anapanak gimatang iti tersena na. Anya? Iso anak ko nak kanila kay ko. Agpanunot iti mabalin mi nga aramidan tapno madadaal mi ti restaurant daan siyang ija ilay. Unay kan, mare. Dakas matanday tang apal. Ah? Amo, mare miling. Idi nakita mi ti restaurant da mari an siyang ijay ili. Nakarit kami kin nila kay ko, nga agmulamot. Aggarden iti nalawa, bareng tumama iti presyo. Iti kasta, kat bareng mapagasatan kami mot, kat makaipatakder kami iti negosyo. Ha? Na-inspire kami nga aramiden mi met ti inaramid da ang nagtaudan ti swerte. Iso ang nakapatakder da iti restaurant. Mare. Iso nga ita, kat agap-apit kami meten iti mulami. Nasaya at ata na tiyambaan mi tinangin na apresyo. Iso ang nakaurnong kami meten. Kat sapay ko mataag tultuloy. Kasta ka di, mare? Kasjay, tinasaya at nga apal. Aramiden nga inspirasyon. Ngam sabali at talaga kada kayo. Dakas ni apal nga dakada kayo. Agasam man da ita. Ipanunutan nyo pa'y at talaga itiwagas. Tapno madadaal yu ida. Ay, anya lakit din. Ay, imbagak at talaga day takan kwa na lakay. Makapakigtut mo't ngamin ti imbaga na. Nga ipanunutan da kano itiwagas tapno madadaal da ti restaurant daan siyang. Unayan ay adagi nga agasawa. Nanyala unay ay ati pagsaksakitan tinakam da. Naku na kano ngamin ni nanamin da kenkwana. Amayat kano ijay restaurant da marian siyang. Kanayon ama pumpuno iti tattao. Kat among matandagi jay. Da kasti apal da. Ay, nanyalakit din dagi nga agasawa aya. Talaga adakas ti apal da. Di dala taragsakan di ragsak ti pada da tao. Agpanunot da kano nga rod iti wagas tapno madadaal daan siyang. Ay, kit aramidin dalata ka di. Amin adaka sa panggap, saan ngagbaligi. Wow! Managsakan para kada kayong agasawa, mare. Thank you, mare. Nakasagana gaya man nagti materialis yo. Un mare, kamaudyanan na kat maparugyan mi meten tinabayag nga arapaap mi a grocery store. Po, nagmayatan, mare. Iso apagyamanak unay ti panagpatakder da mari an siyang iti restaurant na. Gapo ngamin kadakwada, kat na-inspire kami ng trabaho. Agmula iti nalawaan natang, bareng tumama iti presyo. Kat iso da ito yan. Dahita, tibunga tinasayat nga apal, mare. Success! Un mare, sapay la kumata mapapartak ti panagaramid da. Magagaran akon nga agopen. Adagaya man ipatpatakdar da Megan a grocery store di ta asidag ti balay da mare. Ay, ada. Nagdakil to a grocery store.